Ngikosida ngani uwekhehla namuhla ntamba manje. Ubona langa selifuna kushobela. Hayi khoza ngosami ngifuna kulanza umfati wami abuye ekhaya. So uqalile uyadunusa base ngithi madam ngifuna abuye. Kulula lokho khehla kukhona indlela ngitakunika yona kutamele ukuthi uhambe uyele khona lemfati ahlala khona. Bese ufika uyakusisa ke. Uyakuyekela kuyaphunya bese ukhuluma leti ndaba letifunako. Konke lo lofuna ukuthi akwende. Manje kutamele ukuthi ukwende lento. Ungakagcuki. Kungcono ngobe gezi uyahamba ngenyanga ngo9. Utawenda kahle lento ke ngabe kufuna ukuthi ube ngcunu nje usale nje ubakalikali Ukhoza kuthi lenye indlela ngiyamba jangirep futhi kungiloko ngikhoza mina ngikuthele angisiseke mina uma ngqunu yakuva ngingakhumula leti impakathi yakho ukuthi ngahamba ngingaphuma dibe ngibani la kuthela ukuthi nginetimbaka mina wena mfana wanivumi vele mara nathi namabhodlela athu uyamfuna lo mfati noma umfuni lo mfana ngifuna yena ngosami lamlela ngosami yenda lo ngikuthela kona ke mina thathe naye imvulo ngitakunika yona uyoyishise la khona lapha emtini webantu lapha ukhuluma lokufunako uyitshele lento itawenda lokufunako ube ungagcuka itawu ayinawusebenza lento hola kepha kunenkinga lesitshaba nayo lapha unankanyezi ke na obasi la bobani labo kanti kunetimbaka khona lapha lekhaya tinja ngosami kunyanyiwe la nkanyezi ungcunywana obasi akawubambe emshini obasi sikhwama sihlala phansi ne-experience mina ngeke ngijuma la awusho ngani kukhona lokunye langakunika kona ufike uqale unike lento idle lenja lento itabe seyalala soyenkhani ukhona nemsebenzi ngiyaqala kujabulela kuhamba kogezi so thank you trading thank you mophosa siyachakatha kama kuphi lokho obasi lo obja objiro DJ obja wacha ngibona ngayo obasi mhlambe balibophile kumba yikho ijumile awuqola pho wengwadla yenja vele ngiyakwazi ngiyachakatha manje 1 2 hey sebenzi ufuleke ekhaya estu ekela mkhoma sibuyele ekhaya angisakhona sengidlala kunjalo ngivuke kunjalo ngidlala ngalo ngivuka ngalo ngiyasikamela ngiguquka ngalo buye ekhaya mabuye ekhaya yinde manje hey obasha kwemkhonyana wala ngalobola manje objiro obja manje ukhuluma into ke ngijipisa ukuthi objiro yebo sebenzile futhi ngikama kashe futhi ngikama kashe fire ukhondela boseke labantu abasekhe bonke besikhe indaba bayakha futhi shiba boseke obrigado futhi uyashale ngisho ngafa ke laleke ningafani nami ke na ufuna ngekwathi ukuthi umbuyisa njani umuntu wakho lesekahambile ufuna ke lwathi ngemsamo ukuthi umsamo ke ulungiswa njani ufuna kwathi ke kusilabadala ke bangeniswa njani ke emsamo kuningi ufuna kwathi ke ngemaphupho netinchazelo takhona ukuthi uphuphe ini ukuqhazana ufuna kwathi ke ngemalumbo wonke ke ukuthi ahlanganiswa njani ngekuze ukuthi kuphume umuthi lothiti noma ngabe ke ufuna kwathi ke nyanza leyo ngani ngemimoya yebungoma ufuna kwathi ke ngamdliwa ufuna kwathi ke ngikuhlanjululwa konke lokhu nemlahla nkosi kuningi kunelibhuku ke ngothami lelibhalwe ke lapha ngibani lapha inyanza leyo ngibongani Gumede sihloko salibhuku ke lithi izaqheqhe zedlozi ayikho ke information lengekho lapha ke buyanguqhazela weneka ukuthi awathi ukuthi ibhaji buyapi yini maphupha amoya amnyama yini ngingatholi umsebenzi thola ukuzwalana nemuntu lokhiphe sisi bongathi bathi unelithundu lelimnyama hey it's old fashioned ukuthi nihambe netinyangeni lalela ungathi lapha wena himself thengake nalelibhuku ke izaqheqhe zedlozi kuna yonke imithi lapha ngisho noma ngabe ufuna ke ukuphinzisela kwetitha takho kune section lapho nje le dedicated ke ekutheni uthi phinzisela njani ke lapha kwetitha takho noma ngabe ugula iqolo ke kune section yonke ke lethi uthi sita njani ke na ugula iqolo noma ngabe ke ufuna kulanza umuntu wakho isection yonke ke yokuthi umuntu wakho umlanza njani noma ufuna kuvula emaphupho ke noma ufuna kubuyisa amadludi noma ke ufuna kuwasha nje idludi lakho ingqulile kuna section leqhaza ke ukuthi sifo lesowo silapha ngani inkinga lesowo uyisolve ngani akusadingi ukuthi uhambe enyangeni thenga nje nalalibhuku ke izaqheqhe sedlozi nayi inombolo ke lothenga ngayo noma ke ungena lapha ku TikTok ucheck lapha liqhawe ke lapha mkhulu ke inkunze ebovu noma ke ushayele nayi inombolo ke 081 74 67 255 ufake ke le order ke ukhuluma namkhulu lapho umtshela ukuthi mkhulu ngifuna ke naleli bhuku
ngifuna kusithakala angisafuni ukubhadala inyanga funa kuthi lapha ke mina nabantu bami nemndeni wami konke ke kuhambe kahle thank you